Mentah kesini kelai pau truk ujerliu arjar arhunre ucis ketri kejala Meghalaya u Dr. Shakil P. Ahmed ula permi ya kejeng penpena sorkar ba ulat kejala ula pentema ya kilai teli ke regional committee banyak keren ya kejeng ya penbaik pot bat kejala Assam. Ya ke regional committee ke pet ya ke Ribhoi district letung ya ba preston tensong sembut menteri rang ba kejala komusyong kenor kiwe gidukhat kilong ba sostena sotun o menteri ke sorkar ba merar bonds im daman bait lamare Charles Marngar ke bedai ki MLA ba Denzel Renat Chen executive member bedai pet ya ke ilaka jong ke KHADC kom ki dukhat ke komiti par udi peti commissioner ke Ribhoi district unong kom members ke 3 Kijaka banyak keren ki bahab Ribhoi district ki kentup ya ke Bordewar kenong wa mau temur ke Desh dam ria bat ke blok 2 West Khasi Hills uba met bat lengdo ula syak tung komusyong kenor komiti kiwe ki dekat jang ke komiti ki kentup ya uba Methodius Dekar menteri kesorkar jela uba Renekton El Tongkar u Remington Gabel Moment ki MLA uba Winston Tony lengdo UCM ke KHADC uba Lur Shai Karbani MDC ki dekat ke komiti bar UDC ke West Khasi Hills kom members ke 3 kajaka banyak keran hakani ke jingya penbek pot kedai kelampi ke regional committee jang ke West Jantia Hills kalatung ya basnya bahalang dahar sembut menteri rang ba komusyong kenor kiwe ki dekat kilong ba lakmen remboy menteri kesorkar uba kamingiwan yembon nujar ki sungwa ki MLA uba tambar shiwat CMKH JHADC uba Aibor lang Shadab MDC bar udipati commissioner kum members ke 3 kijaka banyak keren ke blok 1 ke pesiar pat ke kanduli.